Apex TV omurembo rwambara ari mu base yanerwa Kampala eri kumanywa nka Starlink kandi hinabasabaza biya leta bitu kuyaya ko murimbarra bagikwata kandi abantu bamwe abari abashobangirirweho bambaruga Kampala mbaza Kanungu no kweyongerayo bareba bari aha binabana binemigugu bareba Jiniyo mbere ryo muri mbarre shaheji. Apex TV ntongera kuba isi yo buri kimwe cyona ekirukuza futambro misho. Bareba babo orukuhirwa yaba inesente ze napandisa motoka abasa kwegendera okuba inesente ze apandisa motoka agenda ambono guno mumure ya pansa special yeye notegwa kupansa motoka etari ya butosha aho byone biriyo mu rembo rwitu rwambara eshahe jinjiji twafunaho omwe omusigaza ari kukwasaganize mirumo ye omu bus park katugambire elizoba bakireba batahasi bamuki kandi kirikita sebo wasibota asibajo wasibota ekinani ngamba mbwene mbere yasibera imbe kuruga kasese wasanga kugira ngo zaziri 12 amaheba abagasukiromu batera kiboko tino monta yakozire na 10 ati nyowe ndi insarengaro insare byara hariya omwe yatinka baso mu hina basa ibanu bikiriza haro basa ibakwatira batwara polisi yarugiye abantu Kampala bona baba nanka nabantu abandi batistamire hari ambwe twena turumuntu burabura kare ntwebuze kiri kugenda miso n'ikintu reba mbwe no muntu nayeboze cyara akore tuturi kukireba oba government na kigamba cyo abantu babona bonira hariya tuturi kumaiki turakore aba bantu abarono gamba bari yaho bambarugankai aba bantu baruga Kampala bamwe bantu barugokoza na nkejo ko mu kampu nubagende beyongereza kisoro za Kanungu mbabo bari hariya bari mu bakibuzirwe cyo gukora ntwebuzo umuntu aturenka yakoreje hati cyo kurebera turiyaha turonde cyo gukora kituburire hati yano yebuza nkanye umuntu akoro mejembera na nyine ndebe kigumire muze yafazara biri natereza yo nangwa abira naza kutereza yo nangwa nk'ekiro kimwe ati besoting cyo kata kituhire kire nagamba mbwene cyo kureba embere yo n'ekisobira kakani njantu muze cyakozire nkiyambimwe kugira ngo burwere butabita ece kintu kikabire nkituyamba kugira nohereza umuntu bwire mwene mazima kukwimukoro nakurumoka kugira ngo koreki mazima kuyo kubira ariyo mazima mu nakurume bakakugira ngo urugo munzo solo gendiwe mazima kuyo kubire bwarira landlord nana indotende nkayo takaronzirenzo abire na ece bire naza gukora bire naza kutereze afazare na kunkibiri twesotinge omuntu afunuwa kale afunuko kwara atahe mali buri maine mali atinke mali anjali yabachera kunyirusanja ebintu nabisiga hari ati nco kurebera neze sani ndonde nekinda akore emali nuko kwe atino yabuza no kwebuza nywe ninsare byarambibyo konkani nyebuza ati nekinda akore tendo kukireba nabantu batayi banje basobangiriye ibintu yebuza Yes, Apex TV intutekwagumiza muntu rebe jembere ryo mu rembo rwambara ryo munsi yona ryo mu Uganda yitu turebe mpaka iturukuza ya Apex TV mwebare kuje kumira mwebare kujiguma mwebare kutukuratira no kugezo kwenda kugenda mu manya ebiru kufa muri mbara kuko nanabagambire samwa kajungu nabayisi yaho byona bikufa omurembo rwambara ejini bus park wiro bwingi tubentu cyakwiza tushanga bus zijwire omwe line zijwire zikutemba bus zikuza Kampala ninga bakurugayo bitu no haroko hari kusha hari nkembuga business zimwe zikingire no reba rugura gana maduka gona gakingire tarone mwe yigwire ya jinimbarra kine nabamwe abigwire nibyo biriyo muri mbarre shaye abantu mbebuza nence kikugendo misho bitu tuza kongera ntubaretera byona bikufa mu rembo rwambara kandi mutarugaho ntongera kubayisyaho
nambwenu katuze kureba base shahege zipakingire nkayi zisigire Kampala ninga ziri mu rurembo rw'Ambara yinayi zipakingire n'abantu bona kiboko zoka